Nabo MCA Bamero ni boritwe batigetikirie kumakwa ni muntu kinya uri kuri betikaniretie kubangania kigina kya Meru na njira ya kugaira umurandi mbecha bakiariria untububu Martin Moria, Anthony Kaura na kinya ntwerwaki ni baberete owodi kagwata mirandi ya mung'anajo milioni 45 ni aria barombete thiri Meru na akari baritirwe ngugita buria muthuri Murioki agutariria. County Assembly Meru ichokeretwe nkatho ni itua riao ndotigira tiba kuja na bajeti irekaguna mu Meru kitumba kura bagwatire bajeti iji nikendetigire gukuruka gutinogaruruku inya bwiku itua ria assembly kethe kwingwinge assembly baritembe ni baritite thai babwithie project ikamyigana ine barabara kuma mutuate ya gulugira mbura njiru ya gulugira aitho ikawatere kenisa. That is what we need and ari arankumya yani antu bwethe kumya nguire yote ngwesi ya ikarito watu untu kwenda uti project ngakwa kethi ngukwenda ngakwa project. No, it is not about mapendeleo na inge mukuru mo wari mutongoria Meru for a long time au osorabwa siasa. There is a friendship yene njukumu ya ura county timya kwa tombeza county re ringire Mheshimiwa William Ruto kura ireta muringiri bona mbesa constituency ireta muringire nere muringaira bondi baya wa mbesa. So we have to think about the entire community, not about regions, not about MCU non-supporter or supporter. No, that is not the way to develop the area. To develop the county, resources must be divided equitably. Nuntunya akuna MCU tendete mutongore fulani na murayoran biasi yake nare out aita kotini na atumara mbiri mutethia ku there should be no favorism kutuika bani babonka na bangi bateonka na kambwire shimiwa kuke ya kwethira kwiringe bwathithia ngugi njega ni gitariri na ntu mwananchi neterete more than 45 million wondine chietu kwau kinya gwatanira ntu kuwa kwina ngwataniro irio tutikurega gwatanireni indi mwananchi 45 million tije wondine chietu no ubukuthithia kintu kya itemized budget kuuga katha gwi cibitari iwa kiongozi batigite itiaki ciikirwe mbeca kenda nacio ithirwa katha kwina mirandi twatigite jagwako kwina cibitari tigite runogone ara ni bati kwithirwa at least ni gwikirwo itanda irenge ya muthara nkali ni bati kurugurwa irenge kathithi ni nya ni bati gwikirwo itanda. So ndiromba shimiwa betu bwenderea huu no kagita o mwanka igita ronde bukathithagia gintu gigwitwa itemized budget na ntu budget yo chora na wiringa no ikurukia ubati ukurukio imenya imbio gwete na imbio wikirite antu benu ambobu kirotongire bothirikari account nabu mbatigire weti nambere bukonekana muno bagukirimira bila binegweta kagita kakandene account Meru kwitabia ya mbere twe ira ya weta antu inya kyanine paka wa mbasari antu akabwithia bipindi. That is not development sincerely. Ira populism ipugantu kuria popularity. The new development is where you strategize with the people. Okay, and a strategy mirere na tatomba kwa one value. We know some countries interested na nyanjuis ya mira yumete Kenya. Ito kwenda even in bananas. Now we are becoming very good in bananas. Even other products. Tukithwane makandamia, avocado, tukaambiria value addition centers, tukaambiria factories, tukaambiria programs ira ciumbo tetheria antu baita mbere mantu ya ipindi mantu wa drama mantu wa masindano no kuumba no kwethia i mantu yotheri na muthiri nandi nekiratongire baria baguta gwike thirikari nene Meru bakuria betho bakipe kwatira na tutebwirite antu betu ba Meru omuntu wetu rire anenkerwo tongeria twithira ngugi yetu ire anene ikwambiria kurwanwe ikwambiria kumuchwira makosa ikwambiria guchwore akengwa na kinya mithikengwa wo kwenda kwaria muno tagite keguo kayukia na okorwa kira gituma uga mitheka na abwirite gwita no muchwira makosa jana jaja na nteto chiorongo na kuingeia morongo na mitheka ituije imuritio ngugi na ituije olende ikwerekane makateo jara ya kuzinga to ya koni mantu ya fataresa eji ba Mount Kenya ba batendete Meru kinya bono batonye ndweneji kenda mitheka engwa na mitheka akeja kwengwa
batwe Meru tukuthira no tutena minister ungi uria uri ndene ya Meru county tiga Mithika na Mithika no ria kwina president Meru antu ara tubati kwithirwa twithuganagia atiri imbi mu Meru akauma nio ki thirikari ne Ruto thirikari ra twaringire kura thirikari ra twarwirire Uhuru bora twarwirire twe mu Meru na twe namba inya ndene ya Kenya kuringa kura indi kukeya kwithirwa atiri ndwene chietu uti development ikuthuganwa kindu achietu gute muntu kuthugani nyora at least antu baba gwita roji ura bomba kolkwa ute muntu kuthugani ura barabara chietu uchumba kuthithika ute muntu kuthugani nya unit ya Meru ura yomba at least gutethia na babebe tubande kuinyangugi Muthuri Muriuki Weru Weekend.